kong lai le leivung paya wangin Mizoram kan lui sang te tunlai hian a Chhe mek ti thuin min tuam meka chumikara chuan ram ngo kan ti chereu na chungchang zir chian na be chanin article an ziaka anthil zia hi kanta na poimo ema wangin ani na angin tuntuma hian kantar langdo na hemiatan hian aziak tu ten phalna min pe a kan lom hleni anthum hruaya chuan ram ngo ti chereu na chungchanga kan ngai dan an tar langa mizo ten tlang ram lo nei kalphungin kan ram ngo te ati chia a kan ngai awangin sarkarin land use policy thar aduang hialani kha tunlaya po environment hum hal poimo na soini khwa hian mitam tak chuan kan lo nei kalphung awanga kan ram ngo te cherewa an ngai boka kumtin thingki hi kan environment chiat na bulpui bera puin anmal be chiam mai thrin ani kumtina thingkung tamtak kinana na chuan kan environment in atuar lo thei lowa chuti rual chuan kan leilung ti chetu le ramngo ti chereu tu dang tamtak te hi kan environment ti chetu bulpui an nizok ti hi zir chian na sang atangin achiang ani India State of Forest Report kumsang ni pathum report le sang ni le som pasari report kan khai khin chuan ramngo ina huam kilometer si ramngo ina huam kilometer sang khat zanga bialvel kan hlo angin chu chua thei ania chuti rual chuan National Remote Sensing Center le Indian Space Research Organization tetrangkopin Westland Atlas Map an buat saya kumsang ni pathum atanga sang ni le som pasari chung khan tlang ram lo nei le chul ram te hi kilometer sang ni zathum som pali point panga pakhat bial velin akia mangin achu thei thungane hei hiana entier chu kan environment tlu chemek chanbul pui ber chu tlang ram lo nei ani lawa kumsang ni pathum atanga sang ni le som pasari inkara kan sarkar khotlang le mimala kan malak na te khan kan ram ngo athiat ne hlezok tielang chiang mai ome tichuan sang ni som pasari nulama Mizorama konglai project lian tham tak takin aron chhun zom tabok nen development project rang kongle sarkar mun poimo baka mimal hlok na na wanga kan environment tlusop mek hi kan enin kan mu mai thiang to lawane kan environment ti chena sa tu ber chu thole ngai reng lo tura kong lai vung ton tam takaritin thing le mau ram mul le nung chate le lian tui na le tui khur kor le luite achil hi ne kan environment ti chetu dang le chu reserve forest emo catchment area mimalle sarkar malak na project lian tak a omte hi anibok hengram hum halbik mun te hi anni na ang hian nunak haidiat vong tuatan an poimo ema wanga hum halbik ania heng hum halbika hian mihring le akut thak na hnu main ati chereu ngong hi nasatakin kantuar to a kantuar meka kantuar zel donani kantlang ram lo nei kalphung wangte kan ram ngo le nungcha tuina luite le luilian dim doina chang kan riat lo wangte le tun naya maso na rabi ta na poimo angangai atel lo powa kanom thei si malak na te atel lo powa kanom thei thau si malak na ten kan ram ngo le nungcha kan luite le luilian tam tak ati chia a kan ecosystem chuan thi pui tham liam pui atuara cherup thei dinhmunah ading ti hi ahnuaya zirchiana tang hian tarlanani pakhatna National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem hnuaya India Rama Research ti na thaber pol Indian Institute of Science le Indian Institute of Technology ten Himalaya tlang dunga state tom zong te siklesa danglam na sain angong dan anjir chiana chu
Climate Vulnerability Assessment for the Indian Himalayan Region using a Common Framework tinia. He zirchian in tarlan danin India chu heng Himalayan state zong zinga siklesa inthak danglama wanga state dinhmunah der thong zinga pahni na ania. Zirchian na chuan Mizoram environment chuan Lallianpui atuar meka cherup thei tiatar lang tel bokane pahni na. India State of Forest report tinatarlan danin Mizoram chuan sahni som pakua sahni som ni chungin ramngo kilometer za somriat panga point panga pakhat bialai mai kan hlawani keni ang tlang ramacheng kan luitlan te po van ruatui ring deuh vek tan chuan ral kheldar ani ringota tuina siam tu chu ramngo le nungcha ani sia pathumna Science and Technology Department zirchianna kumsang ni le som pakwain atarlan danin kumsom panga malam chung khan Celsius degree ni point pasari panga in Mizoram alumbela hemi hun chunga khovel pum lumbel na chu degree Celsius bial point parukatranga degree Celsius pahni point panga ania khovelin global warming kan buai pui mup lain khovel pum pui lumbel na ain Mizoram lumbel na hi atam dai zok tinane palina isro chuan kumsang ni lesom ni pakhat khan India state zinga khoro chak ber so mathlang chuaka chungzinga chuan Mizoram hi kantelani chu mai ani lo he report hian Mizoram chu mar chak zinga a khoro chak bera mindain kumsom panga chungin hectare maktaduai bial point pakhat pariat vel ramrova kan chantir tiantar langane he ram mangai tu tan chuan heng zir chianain atarlan te hi ngai tha thiang ani lowa lungmuang taka kanom lai hian kan environment Lallianpui tormek hi cherup theiania chu khovel ramdang tonthria tatrangin ariat theiani India ram hi khovela ramngo hlo na saber pahni na ania wangin mithiam le ramhruai tu telu ahaya kongsang siam that dan andap ruaya Finance Commission poin ramngo hum hal thalo state te chu fund lama rek na akalpui khawsot leya Finance Commission in Central Tax Insem dan tur arwa manna forest coverage ada 14 Finance Commissioner Khan weightage zazela pasari point panga apea 15 Commissioner Peichuan weightage zazela som apeta hialane kan forest coverage atlak niamzel chuan central lama fan kan mu tur atlem tial dona heipo hi ral kheldar ringai nom lo takane climate change awangin khovele India ramin thupui bulpui bera anei chu maso na hian environment ahmang khal turani lo ti hiane hewang hian environment hum haldan rang bo chiat na chu National Green Tribunal le High Court le Supreme Court ta po thiam anchang theilowa Indian Judiciary po environment lama za in atrang toa environment hum hal chu judicial activism poimo tak anime kane kongpui laivak vakhi mason na khingba yani environment ti chhelo zonga mason na thotrangin mason na tluan tling le tlo om thina chumin ngana lungphum chu mason na thok chunga environment hum hal le ven himna dan le hrai chi rang zom le ngai poimo ne tundin hmuna Mizoram chunga mason na tho rang kan kalpui dan en le abik takin tunlai district rang in kan boipui NHI DCL konglai te hian Sustainable Development Goals ti hlotlin na anmau sam veka atuar tu tur chu ramlei lungfa te tho kan nia chungzinga chuan mire theile chaklo zok ten angong antuar na saber zelane atlangkom na tan chuan Mizoram hi tlangram moile nuam tak ramngole luite tam tak nei thrin kan nia boruak thiang hlim tak kan nei boka
hetiang hmun nuama hian siam tuin min da a lungoi taka ramdangai lowa tual kan len kum khuana ne Mizoram hi tlangram moi tak ni ma sela aleilung le ecosystem derdep em ania chumi omzia chu khovel sikle sa le khuarela thilnung le thilnung lo tin reng in khai diat le in zom chia ta hian danglamna chete awm poin kan tuar ma bik tinani chu mai ba ka kan ramei le bar achia in ader thong em a nam tlem te kan ni na nen heng khuarel chiat na le danglamna te hian min ngong ma bi ka ne chuwangin kan environment chiat awanga kan din mun chiat zia ngun taka ngai tua teachereu bel to lowa a che to le chemek po siam that thuai ani lo chuan Mizoram hi kan thla lowom zel tur te tan chena tlak lo aniang tuna leilung fa cheng mek te tan po ngai angam thei to lo ani hi Mizoram mi puite hian mason na kan duwa environment risele thra om lo chuan mi hring tan dam chuana kong om lo awangin mason na hian environment a makhal turani lo ti hi kan riat ngei anga yani leilung le achunga thilom zongjong hi lalpa ta nia nangle keyata ni lo ita lo chu inomama ka iswa sam tur ani lowa pathianin kan thla lo kal zel tur te tan tunami te enkol turamin pek ram leilung achunga thing le mau nung chate le lian tuihna le tuikhur luite le lui lian te thataka enkola ati chereu tu chu tu po ni se ma chon ngam tura pen chua hi nangle keyamo phurna ania Mizoram hi kan ramani helo hi ramdang kan nei lowa kan ram nei chun hi nangle kein kan hum hal lo chuan tu man min ron hum hal sak don si lowani